Evo ovako, za početak, hvala puno za gostovanje. Ipak smo Hvala naši, tebi. pa ono... A, prvo pitanje je u biti, kao i svima što sam do sad postavljao, je kako se ovi provode ovi dani u ovim vremenima? Prije svega pozdrav tebi i svim tvojim pratiteljima i ljudima koji to gledaju. Radiš jednu pravu stvar, ne sam jedan mali intermezzo da napravim. Radiš jednu pravu stvar, nadam se da ćeš ubrzo doći do što većeg broja i followera i ljudi koji će cijeniti taj tvoj rad. Hvala Što se puno. tiče ove karantene, to ti je ono naš klasika. Dani idu, prolaze, znaš, mičeš čikaru s jednog stola na drugi, makneš pijat, makneš ovo, ono, jednostavno Ok. više ne znaš. Međutim, nešto, ajde mi toliko, šta ja znam, mi živimo u takvom podneblju i nismo u nekom ogromnom gradu i da je sad to sve nešto da si među zgradama, među kućama, Ja, nego jednostavno možemo izaći, možemo malo prošetati na svu sreću, mi nismo imali to ograničenje kretanja, kao što recimo, znam da je slučaj u Srbiji i te policijski satovi i tako, što je super naša vlada. Ja sam inače veliki kritičar vlade, uvijek sam kritičar vlade, odnosno nisam kritičar vlade, nego sam kritičar svega lošega. Ali mhm, ovaj puta vlada je napravila stvarno ono, evo, stvarno, moram reći jeben posao, ali stvarno jeben jesu. posao. Kad pogledamo sve ovo na zemlji, mi smo ono iznad svih što se tiče svega i mjera i svega. Dobro, ok, ljudi se koliko dobro pridržavaju, ali opet nisu nas toliko ograničili da ti sad ne možeš izaći iz kuće. Stvarno sam mogao izaći kad doćeš prošetati, mi smo i tu i na moru, pođeš malo uzmore, pođeš malo biciklom, provozaš Ok. se, spasno. Tako da se, ajmo reći da se. Čak mislim da će nam ubrzo faliti ovo, znaš, faliti ovo. Znaš da ne možeš nigdje, pa ono možeš malo odmoriti i tako. Da, da, ovaj mir i tišina. Pa, baš to. Ovaj, što misliš o ovoj situaciji? Je li ovo previše napuhano? Je li ovo realna situacija? Neki imaju sad već počeli teorije zavije, 5G mreža i tako te stvari. Gledaj, reću ti ovako, znači iz početka sam naravno mislio da je to sve glupost neka, da je to sve napuhano, da je to sve ovo, da je to sve ono. I sad nekako duboko u sebi mislim da je to tako. Međutim, kad ti dođe vijest da je umra neko od 55 godina ili 60 od toga ili neko ne daj Bože mlađi, onda ti demantira ta tvoja razmišljanja. Tako da jednostavno ne znam što bi mislio. Ne znam što bi mislio o tom virusu. Znamo svi da ga velika većina i prehoda i da ne osjeti i da su neki blagi simptomi, ali gledaj, jedan život koji nije trebao otići u tom trenu, a otišao je zbog njega ili pomognut, s tim je puno. Tako da, apsolutno ne znam što bi rekao. Uglavnom, treba se paziti, svakako. Da, još malo pa da ovo izdržimo pa ćemo biti slobodni. Pod navodnike, ali ajmo to Slobodno, da. tako nazvati. Uvjetno rečeno slobodno. Uvjetno rečeno. Rekao si da si kritičar vlade. Ovaj, Ne moram sad vatiti točno doslovno za riječ, nisam kritičar vlade, nego sam kritičar svega lošeg, odnosno kritičar onog što ja mislim da je loše. da, da. A Sad što ti misliš nastavi da sa, je loše? sad ti nastavi sa pitanje, ja sam ti htio u startu samo da nisam kritičar vlade, da ne ispane sad. Da. Ne, kritiziram ono što je loše. Da izvučemo iz konteksta, ali što misliš da je loše u državi? Pa puno stvari je loše. Puno stvari je loše i prvenstveno ono što je najlošije od svega, to su ta i zapošljavanja i sve što se događa preko stranačkih linija. To me užasno frustrira, na to sam posebno alergičan, ogorčen, čak po cijenu onda, mislim da ono kad kažu ljudi odlaze iz države zbog ničega, mislim da je glavni razlog upravo to. Znači završiš fakultet, sad do sposobnosti, ko je sposoban, ko nije, tome bi se dalo stvarno pričati, ali ok, čim završiš nekakav fakultet, imaš nekakvu određenu referencu za nekakav posao, ali ga ne dobiješ ti, nego ga dobije neko zbog toga što mu je čača ili je on u toj nekoj stranci, neću sad imenovati stranke, zato što smatram da sve stranke rade identično. HDZ tu možda najviše iskorak napraviti, zato što su najduže i na vlasti. SDP koliko god je bio manje od njih, što je napravio toliko sranja koliko su napravili i ovi. Kogod sutra da dođe, ja mislim da to ne bi se puno razlikovalo po tom pitanju. I to je najlošije što se događa u državi. Kad bi tu korumpiranost i taj nepotizam uspjeli zaustaviti, ja mislim da bi ova država cvitala. Mi imamo takve resurse, ovo je najbolja država na svijetu. Mi smo
sretni di smo rođeni. Tako da, jednostavno, evo, to je loše. Ja se moram nadovezati, samo ja sam jučer gledao Krulu, bloger Krule, ne znam, hoće li ljudi znati. On je rekao, i državu koja mjesec dana ne može da ne radi ništa. Tako da... A ne bi se ja tu složio s njim, zato što smatram da je pur si muove. Znaš, mora se nešto pokretati, da i jače države od nas, svita koji su ekonomski iznad nas daleko, da i njima mjesec dana nepokretanje, odnosno stagniranje, znači loše za njih. Tako da ne bi se baš složio s Krulom, cijenim čovjeka, cijenim njegova razmišljanja, ok, on je to vjerojatno na nekakav sarkastičan način iznija, ko što ima sve svoje video blogove ili što već radi, ali ne bi se složio u toj mjeri. Mislim da je to veliki udarac i za našu ekonomiju i za puno jače ekonomija kamoli za našu. Bit će da, gadno, što kažu nakon ovoga. No, ajmo malo na nešto malo vedrije, nećemo politiku na moj kanal. Kako je započelo ovo snimanje za YouTube? Kako je započelo snimanje za YouTube? Odakle ideja ta? Započelo je kamerom. A gle, ideja što se toga tiče nije mi nikad to falilo, nikad manjkalo. Taj nekakav humor, ja uvijek kažem za sebe da ja imam nekakav poseban smisao za humor. Nisam pobornik humora koje široke mase vole. Ja ti volim onako taj i engleski humor pa onako, nemamo reći ne crni, ali nemamo reći sivi humor i tako to u nekoj blažoj varijanti. Tako da tih ideja ja uvijek sam imao u sebi, uvijek je to u meni nekako kroz društvo, kroz komunikaciju izlazimo vani. To moji prijatelji jako dobro znaju. Počeli smo snimati, iako ja tu dugo ideju nosim u sebi, ali bili smo s klapom nas 4-5 sklape na nekom skijanju u Sloveniji, tamo smo snimili neku glupost. Pala mi je na pamet, oni su to podržali, kao da mi, pošto je ona tamo bilo aktualno taj Savudrijska vala ili Piranski naša je njihova strana. I onda kao mi sad odmazdu radimo, osvajamo Maribor, bili smo u Mariboru na polju, jedan vrh i Areh i kao sad mi osvajamo taj Areh i sad to je onako na jedan komičan način, gađamo se skijama. Taj video ima na YouTube-u, to je mislim prvi moj objavljeni video, međutim nema zvuka, jer mi YouTube skinuo zvuk, zato što naravno nisam znao pravila YouTube-a i na koji način to funkcionira, ne znam ih sad dovoljno video mi naučiti iz svakog videa nešto novo, što smiješ staviti u naslov, što ne smiješ, što ti puno ovisi o pregledu videa, hoće video imati 10.000, 20, 50 ili 500 pregleda. Tako ja sam ti jednostavno onako naivan i nalabudan stavija, dok smo mi kao išli prema tom brdu, temu o Bravehearta, ne znam, još par tih nekih jednostavno muzika koje nisu copyright free. I naravno, odmah sam dobio tužbu, mislim tužba ti ide uvijek tužba, one te upozore, da li možeš imaš dvije varijante, ili maknuti to ili platiti za korištenje. I naravno, ja kao sam makao, ja sam mislio da oni će maknuti samo to, međutim oni su maknuti kompletan zvuk i tako da je taj video bez zvuka. Morat ću ga skinuti i morat ću ga nanovo napraviti. Tako da, jako zanimljiva stvar. I tako je to tu počelo, vratili smo se nazad i onda ti je bilo, bila je najava jako ledenih dana u Dalmaciji, to će biti sniga do kolina, to će biti ono. Naravno, kod nas toga nije bilo, jednostavno bilo je lijepo, sunčano vrijeme, ja sam se malo išao sprdati na taj račun. I tako, danas ja sam dole na Lipotici, išao sam na bankomat, bila je neka gužva, dok čekam tamo red, onako sta na Riju i snimim sam sebe u majici bez jakete, sunce sija, znači u jazinama. I ja kajem, evo ljudi, moji ledeni su dani i tako. I taj video ti je, to sam objavio na svom Facebooku privatno i taj video je podijela dnevna doza prosječnog Dalmatinca. I naravno ima puno tih followera, ono video odmah ima 56.000 pregleda, ne znam ja, u par sati. I onda sad nekako počeli su mi dolaziti poruke daj nastavi, daj ovo, daj ono. I ja sam se sprda 2-3 dana svaki dan snima novi video kako je ledeno. Međutim, kod nas je stvarno sunce sjalo, dok stvarno jedan dan nije pas snijeg. Treći dan
od tog videa je stvarno pas snig, to je bio snig od 2 cm, ali ja sam snimao na jedan fantastičan način kako je 2 cm sniga kod nas previše i da je sve zakrčeno, da ništa ne funkcionira, da sam mora čak i jaketu obući, ali ono proletniju, znači, da je ledan. I tako, to je bilo dosta gledano, podijelilo se i onda je došla, zašto ne, to sam na Facebooku objavio, pa zašto ne bi objavio na YouTube, pa puno tih stvarno poruka podrške je bilo, ljudi su to gledali, dilili, šerali, komentirali i tako je to počelo. Ja sam otvorio kanal i onda sam otvorio Facebook stranicu i tako, eto, to je to. Tako je to sve u biti nastalo, jel? Tako je to sve nastalo, evo. Sad sam Instagram, ima puno otvorio i tako da ide sad to na svim ovim društvenim mrežama. Super, to je najbolje tako. Reci mi, kad si već spomenuo, ali baviš se humorom, ali i svime time, da li kod nas u biti u Hrvatskoj fali pravog humora? Sad opet se vraćamo na ono što sam ja prije rekao. Ja imam poseban smisao za humor. I meni definitivno fali humor. Meni ga fali, ali što mi znači da fali drugima. Znači ja bi tu sebe nekako ne izdvojio, nego pomakao u stranu, da ne ispada izdvojio, sad ja sam iznad svih, naravno da nisam. Uglavnom ne postoji humor koji može zadovoljiti široke mase. To mora svima biti jasno. Ono što je meni smišno, možda tebi neće biti. Ono što je nekom drugom, meni vjerojatno nije. Tu imaš od raznih tih i serija, i filmova, i komedija, i vlogova, i YouTube kanala. Ono što ja pratim, nije to, ne znam, drugačiji smisao ja imam tog humora. Meni nešto što je svima smišno, meni je to ono, nema pojma, ja se ne mogu na to nasmijati. Razumiješ? Tako da, meni fali humora, meni definitivno fali, a neko drugo vjerojatno ne. Ima par ljudi koji ja stvarno poštujem što se tiče tog humora u Hrvatskoj, ali ne znam, evo, mislim da ga fali. Ja. Jel među njima Enio Meštrović? Enio Meštrović, to je liko kojem se stvarno da puno pričati. Enio je jako inteligentna osoba prije svega. Evo, ispričaš se jednu anegdotu, kad smo već kod toga. Družimo se često on i ja i stvarno smo dobri. I odem ti ja kod njega u konobu svako malo i tamo sidnemo, popijemo kavicu, malo popričamo one naše klasične. Evo, recimo da je to snimiti jednu našu konverzaciju onako svakidašnju, ja mislim da bi to stvarno bilo ono za dobro se izvajati u snimike, jer on je jednostavno takva osoba. I sad dođem ti ja na kavu i sad on kaže nećeš valjda kavu, ja kažem pa hoću kavu, ali kaže ja ću spremiti kavu, ali neće biti dobra. Pa ja kažem pa onda reci ne znam napraviti kavu, pa ću i ja sam napraviti. Ne, ja znam napraviti, ali neću ti napraviti dobro, jer ćeš se naviknuti, dolaziti kod mene kavu, možeš biti kavu, ne znaš. Ajmo napravim jednu kavu kako god. Sad ti on meni napravi kavu, stvarno je to bila loša kava, onako. I ja sam to popio, sad nešto sam opet za 2 dana, nešto me sva, sad do mene nešto imam nešto u vezi YouTube kanala i tako. I ajde sad, hoćeš kavu. Ja kažem, neću brati kavu, znači tu si mi napravila katastrofa. Ne, napraviš ti sad odličnu kavu. Ajde, ja kažem da vidim jer ti stvarno znaš napraviti odličnu kavu. I čovjek mi donese kavu, ali znaš koja top kava. Znači nisam dana tako dobru kavu popio. Da. Pa ja ne mogu vjerovati da ti stvarno znaš svoj. Kaže meni, ali nemoj se naviknuti, ovo ti je samo sad. Inače, nemaš šansa, nemoj mi kavu, piti ja ne volim raditi. I ništa, sad prošla su 2 dana i ja dolazim kod njega opet, nešto me da niži. I ja izlazim iz auta, znači nisam niti izašao, on dolazi iz kuće i ide prema konobi. I kad je on mene vidio, samo ovo bila reakcija. Evo ti kava. Ja uopće nisam povezala, što je sad, on je mene vidio, evo opet više da kava. Nema više kave. To je kod toga, gasim internet. Pa je, to se vidi da ima poseban i on humor po svojim videima. Ja volim njegov način humora. Njegov mozak radi 1000 na sat, ne 100 nego 1000. On iz svega izvuče nekakvu foru, nekakvu humorističnu situaciju, scenu i njegov rad je jako cijenim, zato što je isključivo njegov autorski. Njemu je bitan svaki kadar, nemaš pojma koliko je taj čovjek pedantan, on gleda svaki kadar, on ne znam, ja mu donesem neka moja videa da bi ga pogleda prije što objavim, on meni kaže viš tu moraš maknuti čikar, tu moraš maknuti ovo, tu moraš jako brinu o tome.
Pedantan je i cijeni jako tog čovjeka. Ali što se tiče humora, samog humora za mene je stvarno kralj Željko Pervan. Aha, Ja njega reći ti ovako, znači nije samo bitno što on kaže, bitno je kako on to kaže. I to je najbitnije od svega. To isto imaš ljude koji pričaju vice, i sada koji ispriča Frane ili ga ispriča Stipe, nije isti. Identičan vic, ovdje se smiješ, tu se ne smiješ. Ima to u sebi, on zna kako nešto reći. I to je ono što ja najviše cijenim od svega. To mi je najbitnije kod svega. Da on to donese tu foru. Foru nije stvar fore, stvar je doneti tu foru. A to on može. To je to. To su jako inteligentni ljudi. To je za mene stvarno... na njihovim nastupima se vidi koliko njima brzo radi mozak. Evo, ja sam bio na njegovom nastupu u Ledani i bila je advent. Pervanu govorim. I rekao je, pa dobro, kakve su kobasice u Zadru? Kao, misleći na advent, ali kao... I sad svak šuti jer zna da će nešto reći. To je Pervan, svi smo mi gledali večernju školu, njegove anegdote. Na tome, da. I jedan lik je došao i rekao, duge su. I on je rekao, pogleda ga i rekao, znaš ti, ali kao, to je ono, ali to nije bio dio nastupa, to je bilo ono, čista, ali... To je upravo to. Znači, smatram da ne može, glup čovjek ne može biti humorističan glup čovjek. Da. Ne može biti humorističan. To može samo baš ono, neko Pervan spada definitivno jako ljude. To se iz njegovih intervjua i svega. Sve kroz nekad, ne znaš kad je ozbiljan, kad se šali. Je, on je super. Je. Reci mi, što čini Dalmatince posebni? To sam pitao i Rađu, a poslije ću reći što je on rekao. Kažu da je Bog 6 dana stvara svijet. Aha. I onda dan je odlučio sebi napraviti komad zemlje i onda je stvorio Dalmaciju. Samim ti ljudi su posebni drugačiji. Dalmatinci, ok, mi svi kažemo ono, kad prvo pomislimo na Dalmatinca, što je? To je linije, temperamentan je. Da. Međutim, imamo taj dišpet, to definitivno imamo taj dišpet. Definitivno jesmo temperamentni. Jedino što se ne bi složio s tim da smo lini, mislim da nismo lini, da je to više onako, mi želimo sebe više prikazati linima nego što ne biti jesmo lini. Ali mislim da, ne znam, ti ne možeš, mi imamo, ne znam, 300 dana sunčanih u godinu. Ti kad se probudiš ujutro i kad otvoriš šure i kad vidiš da je tu sunce, ti ne možeš biti loše volje, ti ne možeš biti negativan. Mislim, za sve probleme, ne kažem, ima, ljudi ne žive idealno, naravno da ima tu problema, međutim drugačije se nositi s nekim problemom svakodnevnice kroz sunčani ili dan ili pod temperaturu i ugodno, nego uz neku magu, puštinu, smog, nemam pojma, kad izađeš van, imaš neki problem u glavi, otvoriš školu i viš unutra, viš vanka tmurnilo, sivilo, pa vrate, taj problem ti je 3 puta veći, da? Tako je. Mislim, eto, da smo stvarno blagoslovljeni, gdje smo se rodili, gdje živimo, ne znam, evo, mislim da nas to izdvaja. To je izdvaja. Dino mi je rekao, sličan odgovor, on je rekao, čuješ, šta se neće ona ljut što ga ja sad ovako malo imitiram, a to ti je neki spoj dinarida i mora i hrane i tako, to je to. Mislim da je prvenstveno vrijeme lipo koje mi imamo jugodnu i ta arija naša i more i taj miris i jednostavno to je baš Dalmacija. Ti kad se spustiš, ideš iz Zagreba, se vraćaš doma, pa kad prođeš Velebit, točno osjetiš taj miris Dalmacije. I miris je na Dalmaciju. Ko se s tim mirisom nije rodio, on to ne može znati. Siguran sam. Ti moraš se roditi s tim da bi to znao prepoznati. Eto, to je to. Ja kad sam se vraćao autobusom iz Zagreba sa prijateljom, mi smo prošli Sveti Rok, ušli smo, ali kao u Dalmaciji, dole smo se spuštali niza Jesenice, bila je večer i on je pogledao gore u nebo i kaže, jebote, kaže, pa i ovdje zvizde bolje svitle. Tako da, to je istina. Ali, uglavnom,
ne znam jer se baviš apartmanima i to, ali što misliš za turističku sezonu? Pa nemam pojma, ja nekako, inače sam optimist po prirodi, ajmo reći nekakav oprezni optimist. Optimističan sam, ali oprezan sam i u tom svom razmišljanju. Najgore je sad sebi misliti da će biti nešto, osloniti se na to, na kraju od toga neće biti ništa. Uglavnom da, u turizmu sam, bavim se turizmom, u širem smislu, ne samo apartmani i to. I tako da, bit će ono hebel, znaš, bit će hebel. Nadamo se da će naši gosti izvući nešto sezonu, ako već ne budemo imali strance, ako ne bude dozvoljen ulaz u Hrvatsku, sve ovisi kako će to biti, ali bit će borba, bit će ovo ljeto će stvarno biti borba, pa sljedeću godinu ćemo malo skromnije i sljedeću zimu i ajde sad da nisam toliki nisam ekonomski smišljen da sad mogu tvoriti neke stvari, ali tako i što laik sam zna da će stvarno biti ova sezona teška, sigurno neće biti na tragu ovih dosadašnjih, a treba neko vrijeme i da se oporavimo svega toga. Reci mi, što misliš, jesmo mi skupa destinacija? Jel nudimo ono što drugi nemaju? Pa, ajmo to ovako sad, ne možemo biti isključivi, pa reći skupi smo ili nismo skupi. Mi prvenstveno nudimo nešto što nećeš naći, bar ne u Europi. Znači, mi imamo onu divljinu i stvarno smo ograničeni što se tiče, ograničili tu gradnju, bar koliko toliko. Naši otoci su čisti, neizgrađeni, nema različitih, nije nam obala puna hotela, puno ovoga. Ali opet bi odvojio tu, baš kad pričam to isključivosti, odvojio bi sad tu naš dio. Ja smatram da Zadarska županija uopće nisu skupi. Jer ti ćeš, ne možeš tako imati jedan Stradun sa recimo kao na Stradunu i kao kod Nogat. Tu kao nećeš platiti. To je definitivno. Ništa Dubrovnik je prekrasan i divan i sjajan i naš Nogat, sjajna je naša Kavalarija, sjajna je naša Sveta Stošija, sjajna je naša jezgra Starog grada je također sjajna, i Splita, i Šibenika, i svega. Dubrovnik je tu malo, naši ljudi su, imaju, ne znam, tu predrasudu kava na Stradunu, ne znam, Hvar, Bol, nešto gdje su malo skuplje destinacije, onda to postojeći Dalmacijom. To su izolirani slučaje, ja bih to tako nazvao. Nije kava isto ne košta tu i tamo sladoled ili ručak ili večera. Imaš tih skuplje destinacije jeftinih. Mislim da nismo skupi. Evo, definitivno mislim da nismo. Dobro, sad ćemo se malo, pošto smo sad u ovom dijelu Dalmacije pitanja, a Dalmaciju veže i pjesma i klapa, ovi koji te znaju, znaju da si u Klapi, tako? Jesam. Klapa se zove Ad Hoc, jesam ja to dobro rekao? Ad Hoc se zove Klapa. Hoc, tako je, da. Jako sam ponosan na tu svoju Klapu i volim tu Klapu, volim te, pivao sam do sad ovo mi je treća Klapa, pivao sam u Klapi Pakoštane, od njenog začetka, odmah nedugo nakon začetka sam došao u Klapu. Prvi moj nastup je bio na Splitskom festivalu, odmah u vatru. Da. 2007. Ta Klapa je 2010. pošto smo svi mi u turizmu, a ta Klapa ti je jednostavno, znaš kako u Klapi moraš, liti su nastupi, svi se spremaš, liti su nastupi, festivali, koncerti, tako sve jednostavno nismo mogli zbog obaveza i onda smo kao prekinuli sa radom. Nakon toga sam odmah išao na jesen u Klapu i pozdravljam sve moje članove iz Klape Pakoštane, su to moji dragi dobri prijatelji. Nakon toga sam išao, zvali su me iz Klape Kondura iz Nina, falija im je bariton i došli sam tamo, super su dečki, isto ih pozdravljam puno i Klapa je dan danas ta radi i super zvuči i baš te dečke jako volim. Radio sam s njima neke 3 godine i onda opet stvarno zbog tih obaveza leti nisam mogao redovito dolaziti na te nastupe, kasnije bi nisam htio ući za nos
Jednostavno sam je rekao, evo, zahvalit ću vam se, hvala vam na svemu. Bio sam tu još neko kratko vrijeme, par nastupa, nekih smo imali dok oni nisu našli drugog baritona, mislim da smo išli u Poljsku, nešto smo tamo obišli neke zemlje, tako nebitno. I uglavnom nakon toga, igrom slučaja, me zove jedan moj prijatelj Edin Nadarević, koji je u Klapi ad hoc, naravno sa mnom pija Broj Tenora, pozdrav Ediju. Pozdrav, da. Hoćeš li pivati u Klapi? Bili piva u mislim da je bio četvrtak, ne, subota, ne znam sad, subotu. Hoćeš pivati, ne, u četvrtak me zove, hoćeš pivati u subotu na nekom nastupu u Tribunju. Skin Edin, mislim, ono, klapske pisme, što pivamo, kao ćeš, mislim, za svaku klapu, za svaki nastup treba neka određena proba, tako? Da. Molim te, hoćeš, nećeš. Ja kad dobro, ko piva, ko će pivat, ko je tenor, ko je bas, ko je ovo, ko je ono. Ajde, nemoj ništa ti, jer mi miruješ samo... ali što je bilo? Duje Stanišić, koju volim, pozdravljam, i ja smo imali nekakav sukob na Facebooku, se bili pokačeni, znaš ono dalmatinski temperament, ručak, ja tebi, ti meni, i baš smo bili se malo zakrvili, a on ti je, ne znam, dobio je poziv, on je negdje piva s nekim društvom i neki čovjek ih je čuja ili neko ih je čuja i tija je ponovo da dođu pivati to u Tribunju. Međutim, mediji tu ekipu nije mogao skupiti i onda je kao, ajde sad, zva je Duju za tenora, on je drugi tenor, zvati je Ivicu Žuvelu, doktora Ivicu Žuvelu za basa. Pozdrav Ivici Žuveli. Tako da je Duje zvao Mantu Stručića, Edi je zvao mene prije toga, tako je za baritona. Ali mi nije tija reći da Duje piva. I to je bio problem, jer on zna da onda ja ne bi predstavio na to. Ajde. I sada, ja ne znam, on napravi sad, ja još uvijek ne znam ko piva, ali ok, vjeruje njemu, znam da neće sad neke tamo dovesti što ja znam. I on ti napravi grupu na Viberu ili Whatsappu, ne znam, sam ne sjećam se. I ja kad sam vidio da Duje tome, ja ti neću pivati tu. Ne, daj, sad običaj si moraš ovo, ono. I ajde, sad oni su došli, pazi, mi nismo imali uopće nastup, uopće probu nikako. Oni dolaze kod mene u Pakoštane, to je bilo lito, i imamo kod mene, ćemo 20 minuta napraviti neku mini probu i idemo na nastup u Tribunju. I stvarno je tako bilo. Oni su došli kod mene i ništa, zgrili smo se, ljubili, Duje i ja, i napravili smo jedan super nastup. U smislu super, ne toliko pjevački, jer nismo normalno bili, iako smo mi super to radili, pjevački, jer nemaš probu, ti ne možeš bez probe, ne poznaš se kako, ko reagira, koja intonacija, ko je što. Ali smo jedan stand-up nastup napravili. Stvarno smo briljirali, što se tiče toga, publika bila oduševljena. Spontano je sve ispalo i na temelju te reakcije publike mi smo odlučili nastaviti sa radom. I tako je, imali smo neke male izmjene, neki članovi su članovi došli, ali sve su to sitne korekcije bile. I sad ti Klapa radi u sljedećem, znači Duje Stanišić je prvi tenor, za kojeg smatram stvarno da je jedan od najboljih, stvarno sigurno u zadarskom bazenu najbolji prvi tenor, a i puno dalje od Zadra. Trenutno ti živi i radi u Beču, sad se vratio, tu je nešto snimamo, ljudi ga znaju iz mojih klipova. Da, znamo. Super je glumac, ima ono u sebi, zna donijeti neke stvari, jako je dobar sluhista, čuje svaku sitnicu, super je tekstopisac, napisao je 2 pisme za nas, odličan i napisao je glazbu i stihove i jako cijenim tog čovjeka. Drugom tenoru nam je Edin Nadarević, i Mario Marić. Mario Marić je jedan od tako poseban glas, fenomenalan, ljudi ga znaju, zadovolj čovjek, živi s pismom, cijeli dan piva. Ja sam na baritonu, moja malenkost. Prvom basu nam je Filip Čizmit. Filip je jedan dečko koji jako voli klapsko pivanje. I Mate Stručić je bas koji je osvojio Miš, skupa sa Dujom u Klapi Kožino. Krasan glas, bas pravi onako. Tako da, mislim da imamo jednu super ekipu i super smo se mi onako našli kod društvo. Često se družimo, izlazimo po ručkovima, po kavama, stalno smo zajedno, čujemo se svaki dan i tako, mislim da smo u punom smislu Klapa. Znači, jako mi je drago što smo Klapu, volim tu svoju Klapu. Evo sad baš napravili smo pismo i spot Mala lani, tako da evo, ima ko tvoji pratitelji mogu pogledati na mom kanalu, pisma Mala od Klape ad hoc, pisma je rađena u Pakoštanima, spot je snimao u Pakoštanima i zahvaljujem se vam prilikom i općini Pakoštan, Tiškoj zajednici Pakoštan, svi sponzorima koji su nam pomogli.
I sad smo snimili pismo za jedan festival o Dalmaciji i tako da govorio pisama što kaj je o Dalmaciji, da ih još milion malo bi bilo. I mislim da će pisma dobro proći, nećemo još ići za jedan festival namijenjena, pa evo. Tako da evo, što se tiče Klape, malo sam, možda sam malo odužija stil i samo lagano, da. Što se tiče Klape, volim tu svoj Klapu, volim klapsko pivanje, volim to izvorna naša dalmatinska pisma, pivamo i izvorne i ove moderne, i tako da evo, uživam baš s tom Klapom. Je li imate album koji ili je u planu neki album? Nemamo album, snimili smo, ona je sad druga pisma, ali isključivo autorske stvari radimo. Dobro. S tim da mi nastupamo po gažama, po restoranima, kafićima, konobama, ne znam, vjenčanjima, gdje god nas zovu, pa nažalost i sprovodima. To sprovodi do one lagane, ali ljudi to kod nas u Dalmaciji traže, tako da smo. I to znali pivati, na vjenčanjima smo pivali, na nekim domjecima, tako da imamo mi repertoar, stvarno jako puno pisama, naših domaćih dalmatinskih, a što tiče autorskih stvari, ovo je sad druga stvar. Bili smo na Opuzenu 2 puta, prvi puta sa Ivanom Sturom, drugi puta smo bili sa Ivanom Draževićem, tako da evo, idemo i po tim, sad ćemo ići ovaj puta sami na taj festival, neću reći koji, još nismo prošli, ćemo i tako eto. Dobro, to je super. Reci mi, po tebi, pošto si u Klapi, koja ti je najbolja Klapa, a da nije tvoja kod nas? Sad Klapa, da li misliš na Klape koje pivaju izvorne, dalmatinske pisme, stare, ili misliš na Klape koje pivaju moderne? Znaš što, ja više volim ove stare, bez ikakvih instrumenata i toga, a cappella, ali pošto ljudi više danas slušaju ovu muzički sa bubnjevima i ovim, kako se zove, električnim gitarama, koja ti onda je to moderna? Pa gledaj, što se tiče ovih starih, to moram reći, mislim da je Klapa DC, to više ta Klapa, to je stara Klapa, uvijek je rado poslušam, to su stvarno bili glasovi perfektni i tako se dobro stopili. Što se tiče sad novije ove, mislim da je Klapa, istarska Klapa Pigmentum, stvarno onako iskače što se tiče toga kapela pivanja izvorno. Jako nije dalmatinska Klapa, ali znači ne moramo biti, isključivi samo Dalmacija, nije, dečki su super, ima par naših Klapa koji njegu i dalje to. Što se tiče ovih sad, što kažeš ovih drugih modernih, tu naravno mora izdvojiti naše intrade. Te intrade su onako, ja sam dosta vezan s njima, moj otac je dugo pivao u toj Klapi i tada sam snimao praktički, što se kaže, do drasa. Tako da, jako volim intrade imaju super pisme i stvarno su vrhunska Klapa. Klapa Rišpet, koja sad zadnjih par godina isto napravila veliki iskorak. Kambi je tu standardan, ne znam, od Masline, volim to sve skupa poslušati, ali evo, recimo da bi intrade i Rišpet svojija. Rišpet je jedna super Klapa, imaju vrhunskog tog Peruko Zolmanu, koji je vrhunski autor i kantautor, ima strašne pisme, puno pisama je napisao za intrade i doslovno mu je svaka pisma hita, a to puno znači na nas. Je, istina, to je. Dobro, malo ćemo... Reda, nisam te pitao, pošto se baviš muzikom i to, kakva ti je naša muzička scena? Daj sljedeće pitanje. Hoćemo pola. Ne što bi ti rekao, gledaj, a nemam pojma, mislim da tu smo malo deficita. Nima sad ovih novih pivača koji onako, ne znam, za uspjeti u toj muzici stvarno moraš se poklopiti sve, i dobra pisma, i ti kao super glas, i ti kao moraš imati tu osobnost, karizmu. Ne možeš doći na scenu super glasom i super pisma, a nemaš nešto što publika traži. I ima puno pivača koji jednostavno se izgube u tom svijetu, zbog toga što nemaju baš to što im treba. Ali imamo mi i dobrih pisma,
Tonce Kuski, a po meni vrhunski pjevač. On ima recimo da ima i super glas i super samopisme, i ima to nešto, znaš. Evo recimo Jacques ima fenomenalan glas, pisme mi nisu neke baš, ali fali mu i ta karizma, dobro, čovjek prolazi, sluša se. Ali izvoja mi tu ton, ja mislim. Olivera nećemo dirati, Da, van serijski je to. To je klasa isto kao DC kad bi došao na Omiš, DC ovdje nije bio konkurencija, oni bi pjevali van konkurencije, tako da Oliver tu smatra van konkurencije, ne treba ni spominjati. Njegov glas, volim Petra Grašu, Petar mi je, ima super pisme, meni se sviđaju njegov način, volim i Karan je isto dobar, i tako, ali evo, Toni je, mislim, trenutno ne znam ko može. Što misliš o ovom nekom valu cajki kod nas? A ništa ne mislim o tome, gledaj, ja to ne volim, ali opet ako neko to voli, slušaj brate, to nije, šta ja znam, nisam nikad se u tome pronalazio, u toj narodnoj muzici, vjerojatno ima u tome nešto kad se napiješ, imaš čašu pa od pod. Ima nešto, ne volim, šta ja znam, kako bi ja sad to odvojio, imaš ti tih narodnih pisama koje su stvarno lipe, onako, ali taj turbo folk i ovo što, to je brutala, pa samo pogledaj stihove, kako to ide, čemu se tu priča, mislim, to je ne, ja bi to zabranio zakonom, a ima ovih starih narodnih pisama koje su stvarno dobre. Da, legendarnih. Ne znam, od jednog Harisa Đinovića ili Alković. Vrhunski, ili Sinan Sakić pokojni, ili mislim, i kako se zove, isto je nedavno Šaban Šaolić, ima stvarno ima lijepih tu pisama, ali to ne bi spoja s tim turbofolkom, znaš, to je nešto... To nije isto, to se ja slažem s tobom. To nije isto, ali kažem, apsolutno dozvoljavam pravo izbora, ko što voli neka sluša, samo ne moram ja to slušati. Znači, ako moj susjed to voli, slušaj, ali nemoj da ja to slušam. Isto ko što ja neću pojačati na klapu ili bilo koja druga na milion, nego ću slušati onako da će... Eto, to je to. Apsolutno, imam pravo izbora i to apsolutno moram... Svaki ima svoje pravo. Znaš što, smješkam se zato što sam me sad nešto posjetio, opet jučer na Krulu, rekao je da u Lici kao svako normalno selu hitna prođe tinu, ninu, veli. A reka je da u Lici prolazi hitna tinu, ninu, eli? I kaže, ne slušaj se narodnjacima, kakvi, nema šanse. Vic kroz tu izjavu, ali kažem ti, apsolutno sam za to pravo iskorak, to što volim neka sluša, ja nemam ništa protiv nikoga, ničega, tako da evo. Je. Da, ajde prebačimo se sa muzike malo na sport, jer pratiš sport ovdje kod nas? Sport, to je, bez toga ne znam, baš mi fali mi sad ovo, u ovoj karantini. Nema utakmica, nema nogometa, nema košarke, nema Zadra moga koji ga obožavam i evo, ajde pucaj. Šta ti je draže, nogomet ili košarka? Košarka je definitivno moj sport broj 1, to nikad ne može tome se uzeti. Obožavam nogomet, volim nogomet, ali košarka je broj 1 sport moj i odrastao sam, trenirao sam, igrao sam i bio sam trener A2 ligaša i košarka je tako da košarka je broj 1 sport za mene. To je super, da. Što misliš na ovom današnjim KK Zadar? A što mislite? Gledaj, ono što je bilo prije i ovo što je danas, to se ne može usporediti iz više razloga. Broj 1, ti igrači koji su prije igrali, mahom su to bili domaći igrači koji su tu ponikli, igrali su za taj Zadar stvarno sa srcem. Plaće su im bile onolike da mogu normalno recimo živjeti i preživjeti, dok prije toga, čak i prije tih generacija, nisu imali čak ni to. Igrao se srcem i rezultati su bili bolji. Apsolutno, sve što radiš sa srcem, sigurno možeš očekivati bolji rezultat nego nešto što radiš iz nekakve isključive koristi. Zadar je dobio dvoranu kako zaslužuje, stvarno je tu publika. To ono što Zadar uvijek ima,
i što Zadru nikad neće zafaliti, ja sam siguran u to je publika. To je Tornado, to je ne samo Tornado, nego to su svi koji vole košarku, vole taj sport. Od čovjeka koji će sa sinom otići na utakmicu ili sa ženom ili s curom i cure same, prijatelji, dvorana je uvijek posjećena. I ono što Zadar ima, to niko u Hrvatskoj siguran sada. Nema što se tiče košarke. Svaka čast i Zagrebu i Cedeviti koja je dobro sada otišla u Sloveniju. I to sve skupa, svaka čast uvijek koja, to Zadar. To možda, evo, na Balkanu možda ima Partizan, Zvezda, to nema više, prije je imala jako dobro publiku, sad se to možda, evo, ako nekog sam zaboravio preskočija, ali mislim da je tu Zadar. Možda nešto malo u Crnoj Gori, ovako budućnost, Mornar i to. Budućnost, ok, oni imaju super uspješan klub, pa samim tim opet Zadar nema uspješan klub, ali znači evo sad pogledaj Zadar rezultate ovu sezonu u ABA ligi su jako loši, znači evo na rubu ispadanja, zadnja utakmica sad protiv Zvezde neodigrana, u kojoj sve ovisi hoće Zadar ispasti ili neće. Dvorana puna, protiv FNP-a dvorana recimo puna, protiv Primorske dvorana puna. Tako da jednostavno, evo što tu reći, budućnost je prva na tablici, normalno da će biti puna dvorana. Da li bi bila puna dvorana da su zadnji? To je sad opet... teško. Ne mogu tvrditi, možda i bi. Da. Jel bi se vratio u Jazin ili bi ostao gore na... To je sad onako pitanje. Što se tiče samog dojma i doživljaja, apsolutno bi se uvijek vratio u Jazin. I Jazine su tu broj 1, Jazine su tu broj 1 ne u Hrvatsku, Jazine su tu broj 1 na svijetu. Siguran sam u to. To ko nije doživio Jazine, mislim da je propustio puno toga u životu. Bar jednom ko nije doživio te Jazine. Ne mora značiti emotivno ko što smo mi to doživjeli, koji volimo taj klub, nego neko koji je došao na tu utakmicu i koji je samo da to pogleda i da osjeti tu atmosferu. Evo, poslije Jazine usporediti, u košarkaškom smislu Jazine, mnogometu s Poljudom. Definitivno, puno utakmica se bio na Poljudu i onaj huk Poljuda, to je nešto što te naježi i što baš pokaže onu razliku, ono što prije priča, što to Dalmatince čini drugčije. Evo, to je to. To ko nije doživio, mislim da puno propustio još. Da, je, to sigurno. Reci mi, po tebi, pita sam i Branu Čakića tu iz knjižnice, znače ga neki ljudi, ali Pozdrav Brani. Pozdrav Brani, veliki, da, super čovjek. Koja je tvoja najbolja petorka, Zadar? Čekaj, misliš svih vremena? Pa svih vremena, da, počeš od Pina pa nadalje. Nećemo dalje ići, Jevo, to još nisam nikad razmišljao o tome. Ajmo, svjetski nijesam, ali o petorci Zadar, ajmo ovako, šta ja znam. Što se tiče playa... Da si ti trener, koga bi stavio? Od svih tih mogućih ponuđenih igrača. Znaš što, gledaj sad, jedna se košarka igrala za vrijeme Pina i... Sad, da li bi Pino, koji ja iznimno cijenim, vrhunski igrač, igraje s glavom, s mozgom, stvarno košarci, da li bi on prošao ovo današnjem svijetu fizikalije, da li se on recimo može usporediti s Roko Stipčevićem koji je brz komunja, koji je, jel me razumiješ o čemu te pričam? Nije to isto, ali ajde, kad gledaš po nekim rezultatima, mislim da je definitivno Pino broj 1 što se tiče pozicije jedinice, playmakera, niko nema rezultate kao što je on, pazi, ima i Zadar vrhunski playmaker, Petra i Marka i tako. I Marka, pa i Roka. I Roka, da. I Pahlića, sjećaš se, bio odličan playmaker. Da. I tako da je Zadar, tu ima i Gregor jednom ima isto. Mislim, ima je Zadar dobri playmaker. Što se tiče pozicije šutera, tu je u Zadru velika konkurencija na dvici. Mislim da je Marko tu kralj, ono što se tiče tog šuta, isto kao i Rok. Rok isto fenomenalno što se tiče na tom šutu. Ima je Zadar jako puno tih šutera, baš isključivih šutera, od jednog Matulovića do, ne znam, pa i
Karoće, pa jednog Mujagića, pa pričam o igračima, ne o ljudima koji su došli igrati, pitamo domaćim ljudima koji su Da. Sad tu, sjećaš se Engliša kad su ga doveli pogađaje iz slačionice, ali recimo od tih domaćih mislim da je tu stvarno velika konkurencija što se tiče tih šutera. Što se tiče nekog krila, šta ja koga bi tu izdvojio? Ima je Zadar dobri krila, jel? Ne znam, možda Hege je tu bio isto odlična na toj poziciji, on igra i bojku i trojku i četvorku, čak i pomaga doli. Ne znam, on je bio jedno lipo krilo, pa evo i Komazaca recimo isto. Da, Komazaca ne smijemo zaboraviti nikako, da. Tako, što se tiče centara, to je Krešo, ono definitivno. Krešo, da. Tu mislim da se ne može niko staviti. Iako Zadar ima i od Brankovića i ima i Zadar dobri centara. Ima, da. Ne znam sad koga tu izdvojiti. Ne smijemo li Rađu staviti u ovaj centar? Evo Rađu, da. Morat ćemo ga staviti. A mogli bi eto Rađu staviti. Što se tiče ovih centara, ne znam, tu i Šalija je bio isto super na toj poziciji, ako nije ima visinu, jednog centra ima 2,10, jel? Isto je trener. Tako je bio i on na toj poziciji zahvalan u to ime. I tako je Miljo Kovačić, vrhunski centar koji je zadao puno toga donija i tako da ima tu na centarske pozicije ima tu velike konkurencije. Ako sam koga izostavio, mislim na ljuti, ali Zadar je s domaćim igračima veliku borbu bi danas vodio kad bi se to sa svim ostalim najvećim europskim klubovima, definitivno. Jel pratiš Euroligu, NBA? Pa pratim koliko stignem zbog naših igrača NBA isto. Nastojim pratiti. Gledam uživo, znači kasnije gledam snimke, highlights i tako to. Ne? Imaš neki svoj omiljeni klub u Euroligi? U Euroligi? Pa šta ja znam, ja sam ti uvijek volio ove klubove iz Bolonje. Aha. Talijanske, ne znam, prije kad je bio taj, sjećaš se ti Kindera i to su velike borbe tamo. Da, bili su i Benetton i tako. Da, to zbog Stipčevića. On je velika zvijezda tamo i drago mi je zbog njega što je naš zadarski košarkaš uspio na taj način. Što se tiče ovih nekih štjana, klasika Reala, Barcelona. Aha. Da. Dosta izločili tu i tako. Hoćemo li mi kao navijači Zadra, ja i ti, dočekati da nam Željko Obradović dođe kao trener? Teško i nikako. Pa ne znam hoćemo li to dočekati. Ja bi volio da dođe. Gledaj, Zadru treba jedan trener definitivno radnik. Prvo svega mislim da bi se trebala poslušati situacija što se tiče uprave, da bi stvarno tu trebali biti ljudi koji profesionalno vole taj klub i koji stvarno rade isključivo u korist tog kluba. Ne kažem sad ja da ne radi, ne želim u tom smjeru ići, ali Zadar mora prvo naći to. Nakon toga Zadarska škola košarke je bila jako poznata i prepoznatljiva, a svjesni smo činjenice da Zadar jako dugo nije izbacio vrhunskog igrača. Jako dugo nije izbacio vrhunskog igrača koji recimo može igrati u NBA, koji može igrati u najvećim europskim klubovima. Tako da nešto šteka u toj školi košarke. Zadar ne manjka talenata, ja sam to siguran. Znam da situacija nije kao prije, kad svako dvorište je imalo košarka, se u svakom dvorištu igralo, kad si čeka, ja osobno sam čekao, molio sam Boga da pada kiša, da mogu igrati, zato što bi, ako je sunce da igraju ovi stariji, ne daju nam da dođu, da bi igrali. Tako da toga više nema, ali mislim da u Zadru ne manjka talenata, koji u cijeloj Dalmaciji, tako da nešto šteka u toj školi košarke. Iskomercijaliziralo se možda neke stvari, više ima dosta tih škola koji isključivo gledaju djecu, čast iznimkama, ali gledaju samo kroz onih 200 kuna koji će donijeti mjestica ili na kraju. Tako da mislim da bi tu trebali malo se više poraditi na tome i da bi Zadar treba se fuzirati sa ovim manjim klubovima. Jednostavno da svi ti talenti se usmjeravaju isključivo prema Zadrovim mlađim uzrastima, kadetima, juniorima i tako dalje. Eto, mislim da Zadar to zaslužuje zbog ove publike, jer ovo što Zadar ima to stvarno niko nema. A ako iko zaslužuje da se pod njega napravi, sve najbolje da je to publika. I
Evo, to je veliki kapital, zato je to ogroman kapital i s tim kapitalom može računati neku budućnost, to prvenstveno. Je istina, sutra mi baš u gosti dolazi Umberto Piezevoli. Umberto veliki, to je moj trener, bivši. I moj isto također. Cijenim tog čovjeka i nedavno smo bili na jednom vjenčanju skupa i tako malo smo se sitili ovih starih dogodovština i nekih starih igrača, košarkaša, generacija. Veliki pozdrav Umberto. Veliki, super čovjek. Ja se nadam da će nam on odgovoriti neke tako škole košarke. Pa mislim da, tamo ćeš, puno je kompetentniji da potražiš takve odgovore. Čućemo malo, kad izađe video svakako ćemo saznati neke više stvari. Reci mi rekao si u biti da popraviti upravu u klubu. Je li to ono o čemu se referirati na Borisa Dvornika, neći politiku u svoju butiku? Pa prvenstveno mislim da politika nema što raditi u sportu. Ali mi smo sad svjesni svi, ne samo što se tiče Zadra, tu je problem, možda ne samo i u Hrvatskoj, tu je problem svudi se guraju neki kadrovi, svudi se guraju ljudi koji, onda opet nije problem kad tu dođe neko, ajde neka i on vezan u neku stranku, ali da nije došao isključivo po ton vezi, nego da je tu prvenstveno čovjek koji se razumije to, koji voli to, koji želi to. Ne sad da došao tu radi, plaća mi je bitna. Čekaj, plaću ćeš dobiti, naravno ne treba niko raditi volonterski punkte, ali ajde se posveti malo tom poslu i ajde stvarno želi to raditi. Nema više kad ti radiš ono što želiš i što voliš. A kad dođe tu ljudi po neke plaće ili po neke promidžbe ili da se o njemu dao na konferenciji za medije ili ovo ili ono, onda tu nema puno sreće. Znači, slavim se tu s tobom, politika definitivno van sporta bi trebala biti, ali opet ne bi smjeli ni takvu autonomiju imati ti savezi. Znači, on se učahuri na mjesto predsjednika nekog saveza, košarkaškog nogometnog, nije bitno kojeg, okruži se svojim ljudima koji će za njega dizati ruku i on je Bog. Njega ne može maknuti ni politika, ni on. Ja bi to na drugačiji način definira. Niko ne smije imati monopol na nekim savezom, na sportom ili na nečim da on životno i da on dok se ne odluči maknuti. To definitivno treba na tome poraditi i to treba micati. Isključivo rezultat je ona mjera koja bi trebalo biti odnosno prije reizbor novom, ako si bio predsjednik 4 godine, nisi napravio ništa, dragi lako noć, ne dođe neko drugi dalje. Je, rekao mi je Dino Rađa, pošto je on predsjednik stručnog savjeta u HKS-u, rekao mi je da su dosta otišli sponzora i da će biti jako teška situacija u našem sportu što se tiče košarke. Nije to samo u sportu, nažalost. Ali ajmo biti optimisti pa da će to opet sve doći na svoje. Ja se nadam da će i po tom pitanju biti malo bolja situacija. Ja se isto također nadam, pošto smo mi veliki navijači tu. Ovako, kad smo tu oko Zadra, vrtimo se non stop, Mame i Zadar. Otkud to? Pa, ideja koja je sjednula onako na kauču, naravno sam gledao televiziju. Pa Mame iz Zadra, što reći o Mama iz Zadra? Ja cijenim jako tu. Ne me svađati samo s njima. Pazi, ako te Mame iz Zadra uzmu na Zoom, ti si ne bilo ko. Ovako, znači radi se o jednoj Facebook grupi. I ovo priliku moram još jednu stvar reći. Drago mi je što nakon tog mog videa Mama iz Zadra sam u jednu ruku svojim videom doprinio tome da se osnuju mame iz Pakoštana. Odnosno, one se ne zovu mame iz Pakoštana, nego mame iz sela. Jer mi za Pakoštane kažemo selo. Kad se sretneš u zadnjeg Snekenja ili bilo di, kad ćeš u selo, jer sam bio u selu i tako. Tako da se sad mame iz sela, nakon toga, eto, ja sam ispako neka influencer, znači poslušale su, odnosno, potakle se na to razmišljanje, što apsolutno smatram korisnim. Ja smatram korisnim, zbog što se tamo događa, što je to zatvorna skupina, mi to ne znamo, ni ne vidimo. Nemamo nikakve kanale da je mogu doći do njihovih tajni.
Međutim, ono što znam da su jako svjesne su situacije u kojoj se svi skupa nalazimo, da su prve za pomoći. Bilo kakva akcija ne može proći bez Mama iz Zadra, da oni ne smiju, da oni ne doniraju, da se oni ne potrude. I pazi, velika ti je stvar kad ti recimo sad ne znaš koji doktor radi i sad ne znam, cura, žena ili ko je već nekome negdje u tim Mama iz Zadra nam piše koji doktor radi tad, odmah za roku sekunde dobije odgovor koja ljekarna radi, ko je ovo, ko je ono. One znaju sve. Ako ne zna jedna, zna druga mi 9000, tamo 10 možda su narasle, sad ne znam, sad to imam uvijek je oko 8,5-9. Oni znaju sve, razumiješ? I to je super stvar. Pazi, dođeš do informacije da se trebaš nešto prodati, nešto je doma viška, staviš na Mame iz Zadra, evo, prodajem, to ti je prodano odmah. Pa do 9000, plus svaka ima muža, ili trebala bi imati, ili kao mama, ali dobro, mora imati dite, ili bila mama. Ne trebamo od ženama za apsolutno ništa, oni bez nas mogu cijeli svijet voditi, mi smo tu samo da produžimo vrstu. Tako da, to ti je informacija koja u istom trenu dolazi do 30.000 ljudi, 40, razumiješ. I super su pozdravljeni i hvala im što su moj video shvatile baš onako kao sam ja tija da se shvati. Ja sam kroz jednu sarkastičnu priču opisati tu njihovu grupu, ali ne zločinstvo, sarkastično, apsolutno sve najbolje njima mislim. I evo, pozdravljam pitanje, hvala što su vam to tako shvatile i što su to podilile i što puno Mama iz Zadra prati moj kanal i moj Instagram, Facebook i tako. Evo, pozdrav još jednom. Je, mame su uvijek, kažu, najvažnije osobe u našem životu, pogotovo kod muškaraca. 100%. Tako da, eto. Evo, približavamo se lagano kraju, pa ja uvijek nekako pitam ljude koji su im najdraži, imali što preporučiti, koji film, serija i tako. Imaš li ti koji film, seriju da pratiš? Da imam poseban smisao to sve skupa. Vjerojatno ono što ja volim da se neće sviti nikome. Što se tiče serija humorističnih, recimo, mene su broj 1 mučke, naravno, Seinfeld jako volim, recimo Curb Your Enthusiasm sa Larry Davidom, to je meni onako iznad svega. Komedija koju ljudi, recimo tu seriju Curb Your Enthusiasm ili Bez oduševljenja, molim kao su naši preveli, ljudi doživljavaju, 30% ljudi će biti oduševljeno, 70% ljudi će reći da je, brate, ne mogu ovo gledati. Jedan Seinfeld koji je po meni kraj svih humorističnih serija, isključivo zato što je baš Larry David, o kojem govori Curb Your Enthusiasm, koji sam glumio Curb Your Enthusiasm, je stvorio i autor Seinfelda samoga i između ostalog se radi o tom njegovom životu sa činjenicom da je on napravio Seinfelda uz komične situacije u kojima se on svakodnevno nalazi. Čovjek na koji svi gledaju da je on kriv za nešto, a on stvari samo realno sve svijetu po sebi. I često se poistovjećujem s njim po tom pitanju, jer ja jednako isto me gledaju čudno kad ja nešto kažem, a ja samo onako s moje strane, što ja mislim da je realno opisujem svijetu po sebi, ništa drugo. Što se tiče serije, ja to volim i evo, to je to, antologijski mučki. Što se tiče naših hrvatskih, tu mi je naravno malo mislio Prosjeci sinovi. To su antologije, čak i Gruntovčane volim, iako nisu naš dalmatinski opus. Jako poštujem tu cijenu, tu seriju i stvarno super stvar. Uz Prosjeci sinove i malo mislim da su Gruntovčani stvarno vrh je humora onda i dan danas. Eto tako, što se tiče. Film neki imaš? Pa film neki, šta ja znam opet tu, evo ja ti kažem, ja nikad nisam život pogledao Ratove zvijezda, da nikad nisam pogledao Gospodare prstenova, da nikad nisam pogledao te Harry Potter, ono ti to sve govori, znači ja skoro drugu stranu, znate, onako, šta ja znam, ja ću pogledati, dobro, ne mogu reći da ću pogledati domaći filmove, naši domaći filmovi su dobri samo neki stari. Danas sve ono što se snima, ne znam, nove serije, sapunice i ovo to ne preporučujem nikom ništa. Što se tiče tih filmova, ne znam, ja volim kako se zove, šta mi je, Irac Irishman.
Ne, nego kako se zove glumija u ovome, 96 sati, ja to znam, Taker. Bože, znam na koga, Liam Neeson. Liam Neeson, da. Ja njega volim i baš volim tog glumca i sve njegove filme sam pogledao, apsolutno ga preporučujem. Da, Schindlerova lista i tako. Tako, bravo, Schindlerova lista. Je, super glumac. Znaš što, ja bih volio završiti ovo s nekim smijehom. Ja sam se sjetio nekog vica. Ako ti imaš koji, ja bih rado da čujem i tvoj. Treba se mi to reći prije pa da pripremi neki. Evo, mobitel, uzmi, googlaj. Ajde, reci. Znaš što, ja sam obožavatelj Andrije Miloševića. Ja ga ovim putem pozdravljam. Znači, Andro, ako ikad budeš išta gledati od moga videa, ja te obožavam, ti si car. Pridružujem se, pozdravim Andrija, je veliki humorist i cijeni jako njegov rad. Volim pogledati. Uglavnom vic ide tako da otvorio se prvi dućan u šumi i sad ogroman red, Lija otvorila dućan i sad svi stoje u tom redu i zec stoji isto tako među zadnjima i dolazi Medo kao, ali i on sve razgrne i kao on će prvi doći na red preko svih i niko ništa ne govori, samo zec se pojavi i kaže, mislim stvarno kretenu jedan, kako može tako, ne? Medo se okrene i kao, ko je to rekao? Ajmo da čujem ko je to rekao. Ko ovi svi, niko, ništa, znaš. Ajde da čujem, da vidim ko je taj koji je to rekao. Ajde da nek se pokaže. Niko, ništa. Medo uđe u dućan, uzme to, makne se čao, jel? I dolazi Zeko nakon nekog vremena na red i kaže njemu Lija, evo ti Zeko, litra rakije. Pa, pošto si bio jedini hrabar to reći, evo, svaka čast na račun kuće. I ništa, kaže, dobro, kao. I vrati se on u svoju jazbinu zec. I ako pije jedno za drugom, ode cijela litra rakije. I ovako stoji pijan. I kaže, što ko je rekao? Ja sam rekao. Dobro, okej, super. A to su ti glupi vicevi, kužiš. Ali tu bi izgojio mog prijatelja Ivo Žuvelu, doktora, koji stvarno zna, taj vic stvarno treba znati ispričati. On baš ima to u sebi da zna pričati viceve. I evo, mogu ti preporučiti njega kao gosta, ako ga budeš ima u podcastu, popričaj s njim o tome. On će ti ispričati 100 viceva iz rukava i baca i to onako da možete samo napraviti jednu emisiju samo o vicevi. Ja nisam Da, sa njim, jeli? Da ću se zahvaliti na to, da ti ja ispričam vic. Ja ću raditi to na neki svoj video, na neki svoj način. Da. Ali fora je vic, još ću ga jedan put onako sam sa sobom, znaš, prosudirati. Da, kaže ti, kad si pijan onda si hrabar, znaš. Što ko je rekao? Pa ja sam rekao, ja sam taj. Trebaš sam objašnjati. Slušaj, ako vic trebaš objašnjati, onda nije vic taj. To je meni, ja sam poslao neku foru, nekom prijatelju, on kaže ne kontam. Ja mu sad objašnjavam 3 puta, ali kao ja ne kontam. I bila neka slika, kao ima u seriji se prikazuje u Srbiji ubice moga oca, popularna je čak i na Balkanu. I sad, bila je slika prasetina, rakija, vinjak i to. I gore su napisali ubice moga oca. I on, pošto gleda tu seriju, on kaže ja ne kontam to. Pa ja govorim, pa kretenu jedan, pa to su kao ubilo njegovog oca, majke te drage, kužiš, i prasetina, i vinjak, i rakija. Kao, jebi ga, ja govorim dok ti shvatiš. Sad ću ti ja jedan pričat, pa mi na pamet, kad su Cigu došao u vojsku, naš prvi puta, i sad odmah rat, ubacilo ga odmah u vatru, i sad kao on je izvidnica i pošalje ga ovaj zapovjednik, kaže, tamo je bio nekakav most, i kaže on njemu, ajde Cigu, odi tamo vidi za tog mosta, da vidi kakva je situacija, da znaš da li mogu proći oklopna vozila ili samo pješadija, da znamo, ali možemo kuda, ne možemo, pa samo da Cigo tamo, nema ga cijeli dan, sutra dolazi Cigo. Kaže Cigo, oklopna vozila mogu, a pješadija ne može. Kaže, pa kako, to je nelogično, pješadija može svugdje proći, oklopna vozila ne mogu nigdje, zašto ne može pješadija? A Cigo došao cijeli krvav, znaš, izgreban, kaže Cigo, ima neki crni pas.
Ja moram, evo, još ovo za kraj, moram radi Mace ispričat, jer obeća sam. Ja Macu opet kažem pozdravljam, hvala mu što je bio gost, pogledajte ljudi njegov podcast, svašta je izgovorio. Odličan podcast, ja sam ga pogledao, evo, preporučujem ga, apsolutno. Je. Maca isto ima onako poseban humor i on je kao pričao je, došao čovjek u dućan i kaže, prosto imate li kompas? Kaže kao, pa imamo, pa kao, gdje se nalazi? Kaže, u istočnom dijelu dućana. Kaže, gdje se nalazi? Kaže, u istočnom. Jer jebo ti kompas, mater. To zbog istočnog Sarajeva. Kako, jebote, kompas, ko ćete i tražiti? Ja znam gdje je istok, ne bi ni tražio ni kompas. Dobar. Je, posebni su ti vicevi, naš humor, kao što si rekao, je svaki ima svoj, ali uvijek je dobar na ovim prostorima. Tako da... Evo, ja nisam, ja se ne mogu tu pohvaliti da sam neki vicemaker, ali evo, ja to na drugi način pokušavam. Poruka za kraj. Imaš nešto? Ništa, samo jedna, ljudi, ostanite svoji, budite svoji i to je to. Nemojte težiti tome da budete neko drugi. Samo budite svoji. Svi smo mi na svijetu talentirani za nešto i tu zbog nečega. I samo treba pronaći u sebi ono što si, za što si ti tu i to je to. Ništa drugo. Nemojte želiti biti nešto mislim. To je sve. Pa evo, došli smo mi do samog kraja, boga mi, tako da ja ću se zahvaliti što si bio gost, ostaćeš mi 2 minute na razgovoru, a ja ću se zahvaliti svima koji ovo gledaju. Svakako se pretplatite, bit će još gostuje, evo ja ću najaviti, za subotu ide premijera u 8 sati Dino Rađa, naš veliki košarkaš, pa bit će tu i neki ljudi konkretniji iz Srbije, Mičko Ljubičić, i tako, ta ekipa, Domagoj Zovak iz Prime Time i tako. Hvala ti puno. Hvala tebi što si me pozvao u gosti u svom podcastu, bila mi je čast, zadovoljstvo, lijepo smo pričali, baš je bilo ugodno. Apsolutno tvoj podcast preporučujem svima. Imaš super goste, super odradiš emisiju i super si to ovako zamislio. Nadam se da će tvoj podcast ubrzo postati puno poznatiji, jer evo, imaš stvarno nešto mija za tako nešto. Evo, stvarno ti želim od srca sve najbolje. Hvala. I onda kad budeš ima 100-200 tisuća pretplatnika, moram ponovo da me zovete goste da ponovo snimamo. Naravno, ta ćemo obavezno zvati opet. Ja se nadam da u tvoj famozni auto ću ja jednom ući. Kad zaslužim. Kad zaslužim, tako je, naravno, ništa bez zasluge. Tako da, ja ću isto također ljude pozvati koji god budu gledati, a koji nisu subscriberi na tvoj kanal, da odu na Čovjek s mora. Da moramo se podupirati. Želim sve najbolje tebi i tvom podcastu i da, evo, stvarno da napraviti jedan onako iskorak pravi kako Bog zapovida da se čuje za vas. Hvala ti puno.